bema mubi kesi jef kuna duwenim se omengu kota na wenchifu nkwotu abano 120 ya MPP wenchifu nkwotu abane 120 ya MPP obreguo yadodo wenchifu oberache munia ni achima abuabo otu abano achaye pa kota edi kota no eni kosu ye yemfe hu bikra yaba gwata ye hwanim se kota no beba wenchifu gwata eche yo wenchifu gwata chepa yambo die encheye inti yaba fana sankwa wenchifu sama mekaye behebega no obi abone nsam odi ahenkan yada wasepa asam na wakan yebetio so ma nwu kota na abane yebetu ati ya won Ahenkan na onu bremu ni odi ahenkan kwa me yebua waji na dwa odidem wesamani nku na midie edi nso edemfaso oba enyote hu na tamia ensema mekan ye menti kura bekura sam na makano wanchimai ofuwa so adena matu aba chasa mpuntu abomo sampo kura yetu diamond womu godun so esha hopa kwa kwatia kora kwatia kuro enura wachihe okasai osiwono na ninya kwatia ho esanse ko Johannesburg kore e wonsu yetu god ne diamond nkura yetu diamond godu mi obagana aporo atete akwan kura mesi omunni bi akanifu disappoint yen elidasi madada yen moyi yahwo mamu yen maji yesika aye bibi resource ben na modema yen yaka mosi yakasa dodo moya mosi monso yen show ye be ye dia ho brase ene obi dia ban sika ye adwuma no nam no jinchi yasa osimidim bottom sika na ye oboa enye no kurada man bottom sika na be Ghana obi antimi yetwa light bay na utono petrol na utono ediane na utono ensuo na ubuo no Ghana na usono etuwa daso abanyi oyi ana odie akwan aban odi sisigwa aban odi sisi asbiti ninyina ayaminu sika obi ba on paltemu dada o akaso odi ni bottom sika pe kasi ni prince onabo oboa enya obotom sika na wode ye aban sika na be do side eno na wode bo adwuma yo kanu kure na ye huntoye kanu kure aye huntoye kanu kure na ye huntoye kanu kure na ye huntoye amanfo na mmea osisikuwa osie media amanfo na mmea iya kwan osimi na meyeye obuwada mampanimpo ontiminya ya kwan maye omani nkwoso ni mpuntiwo omanfo efiri mu botom wai omembeye ya yebotom etuwa yetua yebotom lagba yetua yebotom enyo obisika na de Ghana resources yami ade adomo yan enu bi na yade ya Ghana gold timber diamond ene de oil bauxite lithium so aka ho anintie mo bi na dawo sani botom sika no di yo anintie mo bi na dawo sani botom sika no di yo abanti mi di Ghana dimpo akwa monone kwa jisika bisi abodi ababi abobo entimedie enyame nwanwa die yamahi eyame tan ne se obi nam na ojentia o kan oyi hu achia sami botom sika na medie obuwada yanyamufura wai opa tu sika ni die sika he ena wodie o man sika yamfa nyentia amanfo ofoto na wuka no chiremu ensi winchiremu o debi ya medim bottom sika o ofa chire no akwaje ne koda debi ya medim bottom sika o ofa chire no akwaje ne koda me ka chire mu na mate ase efie tefe beka atoye esiremu mantam obi amfa ni bottom sika mpo ankwaya is still raging ubotom sika entumenye Ashanti origin ubotom sika entumenye abamu panufu amoya sano subambone munyai
Mo say my ban mugu na ni mase chese etu abano aban na amoa ye nya ubotom sika de ya enka ban no wadi ye hwammo obo wada aban ti ya wasuba ye hye ye bobom aban pete ja sa submanu na amoa enya ubotom sika enya wode ya etu woni yetu ya ni yedi yo enya ubotom sika enya wode ya sika hi na wode ya tudi ne nkranso ay momoy aka motu am di ataso onkane china ubotom sikadie ntiminyo Mr. Minister emfa ubotom sikadie ntiminye CEO emfa ubotom sika ntiminye assembly man emfa ubotom sika ntiminyo DC emfa MP ubotom sika yo ntiminyi emfa adeno ti Asem bi ya michirem obitimi di bo aban besia ebi adwuma bi koso aban disika beba nso ebeche enti oyi ni teku da ma bia na odi aye owie nsuwa ofa akiri okwaji ni sigo ensi won wo ho onka onama na odi jinchi ya se bibotom sika amede ye na di aban di ma wono di ye wan sika awokwaji ye akuyafo oto na udi ye jesifo udi radio vo sika wo ninyina yedi ubotom sika entuminye president imponi botom sika ekacheni pray entuminye obi abotom sika nya Ghana akwa ko hu dance fo ne hwan enura wache he ka Asem bi Asem wo kan ni se Ghana fo etitru ni ochiman fo we muntie no pani kasa achinkwana na media ya nyemotiwo mi chirechim na wati ase record to what that cho bebo na no me ya Asem ya amafu akeka wo huipe me ba ha me bebo tepu na ya rap afa wiye mu atai kolem back to what he Asem oka ya no achinkwana na chiremu e wache he ka chire Ghana se osire ya ba kufo ntiminye ya chimfo ye ntiminye ya krobofo ye ntiminye ajira ya keka ya hubomu oso ha na maso ha obomidi ka Asem pose odi ankan kwa ontiminye enti ya bebeba wuji waji abobo ontiminye ene wasumu na ebuwo yo omrantie nso ensemane nkoa obi kasa radio sika kempa na afra ni se ibeyudi afrim napkono ya ma unkobi napkono eye wodi ya unidi ya osidi ya aban sika odi ginchi ya pa modi ye munkwaso anya sa bodu ya wohwe enka munsamoda emra ye ninka soda makani pa wanhia nkonkonsa moti wona huna nkonwa o kwa me yeboa emfa mafichire amanga adwenya medwen minya me board ye medi ya wie medi ya 50 Ghana po the whole Ghana me na me kuro no me medawo me mesunwo despite inti minya bobo ochihin kra wa bomo no base kwa me ensuro de obeya wo bibi hawa Ibrahim fie ya hopa o somo Ghana sade ye wayu hu asiwa o bo chima hu dawuro yi mi wache he mi wa homa wo abrantie empa pakura kuwo kode na ko wenim ahenkan fam nyamenchira mopa wache he wa ya diambo amamani ache sawo hwame o kwa ube nyinara sawo di wani to hwame yo akwada hu ni nsa hoho nso wa ya no moni pani ne didie anopai rap na kwa square na jeff kunadu mechi ya wo oni mi die ntia me pana semono oye nipa bia obu nipa owonkaye odo nipa owonkaye odo nipa jeff kunadu wonkaye odo nipa pani bi woyam patamu ha o denchembo ena wo kwakana sema no wone wayaka adentia waka no kura no amanga adwea medwen unam se adwea medwen ndo hia me program yase wayina ni atonchen mensu na maiki kura me ya onyame adom ohyemani wonyam edom bebrebe medichia me ya menya ni paketwa medawase yampa oyi nani no mensu me yi mani wie na me se amanga adwea medwen amanga adwea medwen amanga afe ya pon program ya yeyi mempanfu akase
baby watch him with no ye bomidia esi wodi ko ho wate unya di paketwa unya abofura abo breye yesomo wankasa ko watch him wo ofure wo atiefu mumra mehwo adie no mabie su achire mi edunya ni enam ni o enkwan gagara hunzu odi ahenkwan sankwan mame gagara su gahu odi ahenkwan sankwan mame enkwan gagara su gahu odi ahenkwan sankwan mame enkwan gagara su gahu odi ahenkwan sankwan mame ja akawlaba hey aje kwa mu fan cham say na me late say the background for the part now and ye nyina e president for enkrama bi ogumi fi ono ya ro for me ma yo ha tia na mi am si fi kakra kama ba ku ji bum wa pie e somebody me na so me ba so me na me ne me ya ma me kwa nkwana DJ na smada Roma amanga for Krama je grandma said no more for mobile. Me go ba che dia kofa krama ya che nse hane. Na ba hwa me ne krama e wo living brad area ho. Amafu ohum ye wadu obabre. Krama nso nya krama ko jo gira wa wa chi na ntwie. Ye vita no pa no nsia pa onsi madu nso. 617 afere menya krama na chi no. Etimia minu akuma kusi. Fra me say ja krama me say ja kasema to me ho. Kama mi jano ni nampata mweni po be riom no agrofo so ma fidie mi to mi se kukuro mi de enko mejeli mi ane ya agrofo do me je so ma fidie no sa mi ko tom mi ye anya no no so ma fra commander akware de no wa be wo so ni kama ko bi munyeli no ye commander wodi asra e ma de enchile so munyano kwa simple kra tu abanu ya no ya no timizania melet sama mangrofu ya nyame pa me krama kwa ko video wo mi se mabọ me krama na mabọ nyina mpane de na so ya mbọ mode a che no na nya sa mi ja oba na metati den krama so betma wi akwala obetma bo akwala mu tompe kwa na mi no na we de gusimu de becheme ko fona video ne ya to hebro nyame ja bọ me ho ban na me krama pupu yimi ho fom kumba ko so boa ene opa kumi mum sa me ja na kwa bi pa de kumi pa cho rap lam di tu garo ba so anra wa utimi nya kwan ko wanchini bi no na te say wala me check unta mutimi ko wanchini bi na oche message odi tu dwa no for unity no onya bi ama me u program no say e wo wana ze ntentia we 1 minute and this one is 2 minutes. Pacho, answer na me ba na mam comment on the rap na mdi tuja na muntie we answer. Ochami. O se weda ya kaso ya na odi Ahenkan edanase ne kwan ya wafa o bochimai ensemu dawro ono nsam na koda na ka eno suatra yare na bi nkan se usuatra na biada odi Ahenkan magana fo na ati ba bia ofie na ewom ni se ye bibifo enye ba bia ye wo na ofie ho ba bia o ma me unanan mu frie anya sadia wo chini ne ko wo bagataga wo ya frafrani aboche de no ahade ya ko wo hi eko himba hia abo hia eno and sound obodi frɛ no inborn attribute e moje mu ade entisa odi Ahenkan ko ba bia ko se hia abo no free saa na me ka kyerɛ ye nyina ase ye den akọ him by Asem koi akrache for doctors lawyers and free what ya mebre anko kakura anko hono ya ye ni akisi
or your chairman, Eastern Region, MPP, your president, or your president. The Bible, and so Banaba when she and the said, so when she phoned, I'm sorry. We just come one day. Near New Obi and your mind. And you were sorry for you, I got drunk. Now I got drunk and I know I got drunk. It's only community. Suban will be developed. One if you are in the class and OCC. When you say it, was sit down here and 1 million. The fear oh no, because of this identity. Sir Subano, and I may stress your mind and your your friend be general will Adia Wuya, a woman sign. Oba now Shan Unia was 7 years old now, baby. That's how we are. No more, when next door neighbor, a Cadabia to our ordinary war. Ohana, Unyami say it. Onyame sha no de ode ma o se o ma ba bia no hwe oba oba de hwe na unni credit bia wo di oba bia na so kwada no se hwe wo yi a obetu aka che eja medas aya se fie bebre chi no ejira han ne ne ka sa se me fa wanchi ho na so ejidie ani se titienti ejira ba bia ejira Mesre, so no kind. Unia washe. Ose wabia obuawo. Una nebia obuawo. Unia babia otade obuawo. O papa, o fabia obuawo. Every time obeko ni bia kai. So obi obuawo. Obi ani wa ye obi asa obi amwa. Obi ani wa ye wanya opportunity. Obia ni wiase a waye yi a wanya opportunity say ebia obi ene ma ne kwan bi obi na bie epon bi ti wo e ma ne ko nanim ene kreto do obia enya opportunity from somewhere and it depends on how you capitalize on the opportunity dia wo de bayo no na ebekire pacho enu ade course so wanchi na me bone tofa e wodwum no kire mu saajufo mo atu for penny tape na wa yeyi baabi mienu pe ene yabo ye beyi ma na ye de abobobo na mate de ochehene e kan ana probably ma ba ho no so na woni abonkomo afa wanchi kuro no se de tie wanchi fu anya kukuduro ato abade ma MPP sense e bibia danchembo abato ampeso aso akwatia constituency so muto aba wanchi tu ni boom ade ma MPP sabe mi free wanchi mi free achima boabo na nso nyina ye ochiman ana nyam na maka je to aba ko benkum ana to aba ko nifa na mum sa wo hwe wanchi kro no sade ababufo yesu de no kro ne yesu pa but wo hwe wanchi nso a omobre efutro pa kronim efutro sara ababufutro na pika no sa na wanchi de nso aye menti asiase enkro na eto aba ma aban we sei no Maba Bamu 5208 ze kufuo by 2000 to 2008 Emanson kwado be so mu fi soja ni nsem na nado so aba ko mfie nwotwe enkuro to na eto aba no manya ne nteje so magu aba be di kusi nanti amamu gu baba jama mu ne begu yi na egu free odan kwanta odan skukwan no ekwo wanchi no sa kwanfono wan ka nyama wanjifo wa mu yara mu sa de na midimbo tops kana ye midimbo tops kan de manya ka le be chetu tum na be mo wanwa wan bo tops kan betim da Ghana wan bo tops ka wan ana mu ma mpe ba bi ntamu fa bo tops kan nya Ghana na mani on say yeah mu ya campaign me se wan na ye sa kwan fiti oda ayi utra asuo bremu asuo abena wanchi junction no Wan abambela be baba jama motam no yes akwan no akwan wo ye kwan we gi Ghana fo sikadi awurade nyankopon huyamabo wate huyamabo akwan mu ye mu atutu sebi anomanum mutimi nya de pa enfe man na yen kase a wedie ma ya de efe enchirima osaje fu kwa menkroma ye kwan over 50 years tema motorway ye da so yusu moye kwan abusumi nsia emfie mienu na kwan no atutu
hwe asamanka se ekwa nsewam kwa hwede aye hwede asamanka se ekwa nsewam hwede kwa na ye minim the kind of leaders adis kan was what in bottom scan na ye nanse ya kwa mo ye free bypass kuzi wafa bypass no so nanse ai hwede kwa na start ye hwede kwa na start ye mutimi fa ade mu nana mu de mu bottom scan enano me ba ha me ma biem abrewa bi frɛ me na me call ne nkyɛn osi wo 72 years osi ade na hipa wonya kwanku awu agya wo kan sɛ ɔte so aban pani bi sɛ ɔde ne bottom scan na ɛyɛ mpuntu a ɔso ɔda na koma na konti da me ba mbɛka sɛ nyo obi bottom scan no na ni de papa na msema me adan no se menya abofra ma hukura me hukwa me nkroma Rollins me won champon mo aba be nkufo ma be professor Mese mo aba ma ma be na nado na se yato aba ma aban na aban ni pese o che se onya hweman tinya MP no enya DC no enya minister na na di ni bottom sika je aban na yato ma aban na yato agu ana abe wana se mo na obusa me no o tin tije aban na yato ma aban ne de yan yato agu se ayi aban mu ni pon no ya individual amfa ni bottom sika anya ze ya bregu oso won peso obete kwa chance what ya na kuma amzuma me na de obete anu no ise odai otutu botom to ya nya midim botom ska road midim botom ska tano chi inkan bi obo kusidi obo former regional chairman for MPP obo ni din was speech mi say atoto ro nyina mu firi wanchi odi inkan ba ka musimi mu ade mahu so ochen yaka sami be ka kire ma musimi mu ade na me huhu me nye huhu bia me ade na mo me huhu afuna me fefeba me nye huhu me kan kura kire mu sanse position bi wo ho akusi enye opana de koduru ho eyo manfo ne pejaw adu koduru ho enu na me o china ngasa man o mine the mine is a mine na ono abukusi otibedwanim na o chen mampani kro bo ni din na ono abukusi o can he pay say a lawyer for a big for businessman am free wanchi obia yinani ama wanchi kro no ena kwa kro ndi aye wanchi kro nye kro ayo enkwala kro aye mpanifo kro ono na ukọ ebu akwa state a etu awa ebu akwa mamu nyina wanchi ni kura no oyo kofo no kofo kro mu ni du kro mu a ara ho say enfuturo konwa tutu tantan itu achen nyame sure say one fan wada sadia meme kan si ono abu Jeff Kunadu set biri kuran Dika omutie begena me kan ni pain ti ma mo oda ha na mo de mototo ntankwa ha mo kura me sere mo kura sa grobi na mudi nzam de nansia na mabanba nyina nansia na mo wampi ba mo magikuru abo so a obi fra radio so kura chana adwa na ma fere se woni wa kire wadwen Ahenkan FM se ahwa ban be ko position ti napko no krebe yudi afrim napko no wodia napko no ya wodia keza wo boss ya mpinti obi ntimi nchana adwen wo empatem ha napko no ya wodia wusika na dwa napko nika napko na ban ya so wode magana mamu a wode magana mrante ne mabawa woni tumi so be yobi di afrim who are you and I do sika na atua oni tumi ba kokora so be yobi di afrim se wakasa wa Ahenkan FM a chena adwen se sabana nya ne nyoma yobe ko position sa sam kura ban tere ka kwa me kan pain se enya ne ne discuss ntimi jini fila na kura so ana mumu to na na jema mu se mu boss na ye mpinti ke se bibi obi abeka bia mu asem wo ho hwane ka yam sabo ye beka ya no atum agina fidie we ye dum no enum ya oboa ye beko so a kyerɛ adwen se de mumu kwa mu kyerɛ madwen no nobody born of a woman ana betima stop person men kyerɛ adwen wan say ni obi atem ne ye kan kora no oboa da agina fidie we dum agina mu fa kwan bi so ne ye dum ye mfon ana agina kam ne ye ne ga ya bere ya tum makopem ba bi atra ene ne monte minka na pa sa metiasi se ade ne kokwa se nka se tuntum na when Rollins time kokoku ba ko mu kyerɛ madwen ne a democracy aba obi afra radio so a chena adwen se de nyoma akɔne sa ban hwe obeko position me kra me moderator me ka said that is not the topic for discussion ti me unique line so na ma frɛ na ka chen say wonu afra Ahenkan ma ka say abana nyeke for obeko position ti napko na wudi omni ye yi wudi afrim don't mind them munapko musika na mudi tua
na kono ya usika sa nyamwa mu penti picture bi say bibia mu bottom scan ye de. Some of us will never sleep on this job. We shall come and expose you. Eba be pam ontoma cheza mu de mo bia nche na dwen sa ankwa ma mu pani ni de a yanka nyina cheza ye nima semese yeka mu na mbeche de beka mu na mbeche ofredi bi a ofre radio so de ono nka na nya wo de ensi ka che mu pray de be ma na sia no se mo baboa na aduma fidie ne enum no de aboa maso mbeka mo papa maso mbeka kamo ana oche kan no so oche mua okan okasi kisia ni mu pain samu nyina mu free wanchi kuremu oche was never and ever happy about the state of wanchi. School dan bia you on Facebook be hobi where school ben puni honorable kisi school dan we na no wosi oja akoye no ene ebohod meboa me point kra na manfo frefre me wanchi odi prepe na no mi se kwan na ye ne aban de makisi contract na kisi na ye na aban tua ne kanti na oye na mse okay yeso momo ya aware de adwuma no kra so oye sa ukwa wanchi na we wanchi se mesi ato abama MPP all these years na aban so ba wonyo mabro na empanifo no bi free wanchi wa obi anyina gwe oche nyame nhirawo na me ama mani agime kram tine na me se me kram no ha me se de me be radio so mani agime kram se dia me betra radio so am ye na enyo tan for the development and the betterment of the good people of Ghana and that of our enclave. Yempatam empuntu ehyan. Yempatam empuntu ehyan. Mimi fa chima boabo yetemfuturo. Be wi aso nyonko da ne den. Ene woda. Anu ya ye bodwa data wanchi. Ana wanchi abobo no esisi ofefefe monchi monka gina so akata kota ye gugubie. Motena wa ye beto aba na mbegu kota dia da yen. We nana kusi nyame nhira ono so yobi opempuntu papa oyekukuduru fo no so nsura de unze kusi mpo de eno eni ayi abua kwa eno okotoku enso no a obadwuma de nase oba no wakasa kwame omugupa omedumi krumo ti wanchi no waka de nanso ogidie so mbegu answer ya to aba ba mi problem ni say adan na empanifo twotwo no why don't we come together mo panifo na madika na yemrante ebe no yamesom mo kika mo mom na nyoma because school down we ya we honorable kisi start ya wanwe ya adwuruga gu we amase aba betwam adwuruga ye adom wo so adwuruga hwe wanchi school down ye yi Facebook yo wanchi school down ye yi timpanifo ntimi kika mom odu wanchi a mansion samanfo asisi o wanchi krom no oyembe hyew adan amanfo pegya de asi wanchi no ayomudi pegya nipa de obobra no wa si baabi a odi uti bede ebeto obra etwo wuo we na ewua na wande obede obewuo mi se sabi se mi fefe ko du pisa for me anya mi hu me moboy ana man si dan twotwopo abi chimba ho ibi ansi aboabo ka me ba kai na meda ti madam papa nche me ngola blema nanka mba na ka chemba papa se ono yiri mu mpin aka kara me so me beda abi ana se manya ade ti obi si na waye ade e ya de pa se me nzumesi bi omkuruma me so mba eja chimba ho me nya ba bi de metie de eto tinkanya bone ba de na si kwan se ye baki kan bom na nyoma bi ti se school down we ye be som ne asi hwe ababu primary isi ye o mabobo na yi be hwe ensuo to ankura ni ntimi ntrem awia bo mu ntimi ntrem we we ka MC DC an nananum betimi abodwa na yankasa ya kwasafu djuma kakra kasa yanom ya kasa ya twen national cake na enu achima aboabo so no na bi o mampeli kwa na bra so hoyeden okọ enti yenim ayi kana akwa kunyame fa ne kransie PK wa ondo atiase yenim aboabo mpanifuo bi yenim kotoku mpanifuo bi yenim ayinfu bi yenim philanthropists bi nanso we ayifu yi no hi no boy says bi won beji bibia ton mani ase aban de beba ni e da so te ho na ban femai because a national cake ye chane kakra enu so antimi nya hu ena na betima o chen yansem kan no se ye keke humom na nyoma bia nke betimi aye de aboa ye ho ene ye mpotem no yetimi aye brafo ani kwaso ba achem ababu primary me kodu P3 na papa yi mi kwa asen me ma kai minchi ma ba be si ultra modern toilet e de achom
washroom papa ma besi di achom makai minchi menkwa mentimi si school dan no enye possible menkwa mentimi si headmaster ne beka no kra ma bebo na mane pen se moma enfa kwan bi so na identify nipa bi we ye kuro mu ha ne empotem a na nko mo mesom ne mu private school yi ne ensi no tamode ma om ba go fo ntimi nye e bi odi anka metimi 5000 metimi 2000 metimi 1000 ebi amuka chi betime 700 ebi abrako betime 200 ebi ababu sofo betime 100 ebi ababu hi kafra echedi sa ndi asemesi ndi ase kataso ebi abenti betime ayi nana jasen ababu jasen say o very good chief enti ka ba be hu no na kromafo no ya hye bibi ase Sadie we upa mi odi anka mi medie ni mu no hi no nkrofo be ka se maba bigi amafo sika kwakodi me ne musan ye bepem ne wote se mi odi anka kwa me boa mabagi obi sika edida ense hu keka na yomode until they will try to discourage everybody from initiating any good policy ade empunto ni yedi eden eba debia me ba me site ababu de backgrounds no as an example say achima babu royals ye ba ye enzu to ababu intern kema away oyima intern kema enzu ayi enyu se tatatata ebuyen na ampubra rekobre so ene yes ade background so obi ehun so be innovation roofing no me na me gi microphone as usual na me start a campaign of funeral enzu to na me ginam Kwaku Jones papa yi papa soja ene mobilize nyeska ye be tun chance ni nyina boss mu no dwan so ko na wo hoyi mintimi nyina nka se sa de me na me ye bakufo ntimi nklemu ownership abaye aboabo adwapade sa na oche ka no azu yampanufo mu kodu suru a midimbotom ska na ye national anthem na about na ya hia Bank of Ghana kwase ne sika semunye na ngwa botom ska achemu wanchi yonde platform mumra wanchi fo makama dwen mama chema dwen ena oche akama sama mamo samu mpanufo nke ko mu humbom enu ay na si akumi mi hu no ho enu mi hu said brick crown ho onu abu mekudu ka mi hu ho enu eso mu ko lanche minus for ba me answer den ma lanche afi wanchi fo so mu humanim samu nyempuntu sa school dan pa from kusita mbepem no mentime awuradi nyankopon pa nipa ya bro 0201 944485 0201 944485 0554 820910. This is the voice of Achenkwana na mnumbremu Dianka Kwame Yeboah still in charge. Achenkwana na onumbremu nini Odianka Kwame Yeboah wajinedra odidem wedem. One of the most influential people in this area is Ahenkan. Ahenkan, with your language, with your gift of convincing others, try and help in marketing some of these projects for Achansi Senior High School, so that we shall name even one or two of the projects after you in this area. Anomanity for fidie ni tentanwa fefe na yefe na kenipa nyaboa Kwame Ghana odi Ahenkan Kwame Yeboah na mitie ni nsenwa adwuma odi mijo die mijo ofra for me mo achemo akwa baba Ahenkan 93.3 FM so odi ko ni ku pacha odi ni baba aka safri wani e Clement ni achimwenchi ava Clement etie so adwen kire high fra kuma studios yanko no pede edamasi eni adwuma pa oye nyame nka ho eno aso ya mo akwaba eni adwuma ba ye o wenchi mai odi ano pede maka ya se mama yi se wenchi ba enye ne ba wenchi ne di kebi ni hono ma wenchi ne wo hono eso sebe se di kru infuturu aye senye o chehin na eba ha no ma nyame adom degree da ebe yi ekwan a na didem a ayi ona buki ntwitwa mai even covet no kura na ese o msensam so mai no o yade ni yi no o man sensam iti na na ebe ye anom degree da ebe yi kwan ni na editu wa hwewe
enum gu asesem kaze odi obi kwe kofi awunya kwan wonna maano ko wura gotem watane ansam so ya nya hwe ikasam ne man yo bai ana ne boys ni bi keka bom na excavator ne o wanchi o mde adwuma no obi aba no be fa ne de akwa no ma yire wo no ma jiska o se covet na mo fa so mo se no ye di bi koye ana o ye de background ho no mu ani kuru mu die ni na ife da o chen ya se ya min shira no so abesrai no ba ye dia nka wanchi ngire mobo itimi sre aban no tede wanchi itimi ka ehubu mu to aba ma no ye sre na nado te nyame nka no no mana ho ade no nkai wanchi no timi meye yi skit ni mai ne wanchi ye ble je minua wanchi kwan eye no kwasa aban dia ma onobu kisi se onye eno de mi momu de o ye kwan ne de wono na no o ye ona bukisi na neye nim di si nti a ama ekwan no de aka na aka ho sa omugu ba na na kusi sa omagu ade adu ne patam nti ya mo mpa se bedrum so why ye de si ni he yo sit no a o ma yi wo krum no e futu kuyen kaza diane ko o so kwan kra no odi ni nyina yale nko a ahumete ye ble e do chen yanse nyame hira no pa to besrai to ama mesrai dia nka wanji emobo look at this agire o chen hia banse na makwa yi yakwan na emranche be kan radio so mzi yemu ade na mu bi panidie na de ma mkwa hwe ene o chen kan so wo na hwe oba wunye hu wawo no ahwe oba na de genchia na me hwe mbayo na hwana nyema yire no hello Kwame odisha Kwame akwa no apomba kwa de nyame adom me hoye bacho for di to aso na ha afra kuma studio Ahenkan from sunie tutujagu maba mi dinde as usual Samina Samuel eja sami yetio because if you are saying no adia ni say Kwame o on say Ghana form 10 crew wo ya kan question one year fa hotan anope wadi dwam pa woni maso ma kan ya no de pa senka uja kraman no na ka okoka odi a enko de be fa so or the befa so be di someone well Ghana for the obi ya de na papa not pull him down na wo ni pedua ni mu omo pe ade pa Ghana for so ba bia ya papa ya pesa de no so nti ase omo di someone na bu gaba fa so nti o kai enko na o my way on say ya hwe ye ni asesa isuban ya asesa isuban ya ba brache papa kwame wo de ma nya o do fi bye Mate achiwanchi na da homa no so no 0201944485 0554820910 udem memo achi edeba Afra Kuma Studios Ahenkan FM sunie abozege odi ba ko pe kila bobonua that's it ai bitawachi dodo katifi wanchi me say then say wanchi ayi wono David pacho tie enye allegation ha se woni obi o personal issue amesrew kan wanchi asem na oche hen kan no ene na me ya to board eno oche yankasa ne kan afi miti you ani do ya ade waka no kure bola enwura ibi opemu basa no street ibi abasa odi and then na kana kure na mi srano na mo go wumbe na ko ko mo sounds bye bye yes ya da se papa wanchi amoni pani bi break azmo me be tu from memua me ba jo me mo ache mo akwa ba Ahenkan FM sini Eku Afra Kuma Studios hello chama me mo ache mo akwa ba me jo su odihie pacho di ni ba bia kan se fra no pe wanchi na da board no I will be like you one day. And na se nipa na yakronfo so you will be like the kronfo one day. Oh, I will be like Odi Ahenkan one day. And what penny papa. Thank you. When I wakano. Yangwa. When he wa ya de chebi he wa ya de papa. Onye chebi he oyebu akwa state into. Thank you. What that say so akolete me ya min shira. Wa ya de papa na nke ye besra ni say afi bia omo moden so be ba besra ne ma
afi bia na mesre ma koma sem so akyem so abe said nana etiewa anka hon so mesra yen na yeso ye kan ho bi so abe kwan omuntimi so abe kuro nankasa ehia yale sa papa so abe kuro ehia yare sa nana besra yen a obesa yen yale odi Ahenkan me da ase nyame onhyira wo no nya wo kase amen amen na ochin zia akra wadar bo sisters nkru no one by one say wo ba de yi street tum sa ade we enye tete asem atwam dadadada me mama chema kwa ba chim wanchi na de ato board no high Ahenkan 93.3 Akua Fragment Studios udin design oni afani ma chi o meju so me nana mami na ho ye de mi kram awo ai manso bako de anpa cho manso bako na manso kwanta kwan no odi efuturo ku yen no enya sam ketwa sa kwan sa Memphis na ye so mguso mo ya na odi amunya yo amaja to ho ni afani de efuturo enya sam ketwa yes now kabi ma ya wache na nsa kure futuro ntia ma na ne kra ya le te kwa ho tim enu owu kafra yes now odi awu kabi ya wanudu mi yes kwanta kwa do mo me yo mu begusu ma yen de futuro kuya odi omu begusu nsu o na nke futuro ni nkofom oni apani mate pante she waduro ma me na ma me sira bia omo wakwa mate Ozu betima Fred wa adwenkyira ba wanchi ana da pon so no. Ochin say he's never happy about the state of wanchi. Futuro kukuro tese akwan nyina basa. Na wanchi for my body be. Hello. Morning. Orisha ba morning. Batona pomwe. Me o ya pa France aka safri Akua Fragment Studios. Ahenkan FM. Batona ka safri atimjedem. Okay, jada bi etie so adwenkyira wanchi na da board. Odi nka mesre wa senka one day be fire kwan suma ya na fa ade. Wa ba na okay. Jedem kwan be fe mai no de wan ka safa kwana kwa kama yi. Ana sa jedem de 90% kwan ana. But metuna ka tro se 40 kura enru 40 kura enru. Akwan na se ka be ebe roki wo kwan so a odi mo kra keke. Ye kwan yitumi nko yitumi ma akwan tutu basa. Tan kra. Mputu su kumu ya odi. Meda se bye bye. Yes, yeah, that's papa. Asem. Asem. Tina dwumade ni din de Asem Dika. Asem we Dika. Na ye ka Asem bi Dika, na nza ne kan na fomu, ne kan dini. Tu hia kukuduro fo no betimaka. Memo ache mo akwa baba Ahenkan 93.3 FM so Asem Dika nie. Meju chu odi. Orisha ba dini baba aka safri wadama. Okay, you do so yanko. Chimu wanchi na da board wa chimu wanchi. Chimu wanchi da board kwa no sumi krom da board o. Ni krom. Papa ya chimu abo a futuro kuye papa kwa me na some wo kan ne de. Uni trouble akokra do be jiwa wan sibo ni de nyambe tia ne ka. Kwa me na meka. Because they tell me coming you Kroma, Ababu Kroma, and a penny be by and be by or the bottom square by Kwayama, your terrors. Tommy, or that die in penny for me a handful, or don't wish I good names or you be very few garnison. But Ghana, I saw machine the cough. Who be somewhere, and a machine tomorrow, baby, about other 2 minutes. Time I had I did any my and call other 2 minutes, next night I say, call back with swimming line in Numi. About my rebellion. And I'm put to me at a pursue down crown and put to a side. I will go down. And so if you saw it, you can't fit. Call me, I did what you are buying any room sano. The moon for Triano in a connection for Aden. Aden calling a troy on home. I'm going to why see the crown. I'm going to buy the yet, man. I'm some bottom and now I'm for chap about $1,000 a summer. Kwame is a system. Now, see, you may any other power. Common in your
Say I know I don't say Oba uni atem nkwan de be mo akwa ju di atem a metuma kama dwa kire ye you afri so ateni en so aha me mo ache mo akwa ba Ahenkan 93.3 FM so nie nso me ma wa chi oji o me ya fra me ya je ni am ka sa fi wenchi aha eno a oche he ba wenchi na ho na me wo ho papa sama mi kan mi di bia kan wa na sa na oche he kan no sese dia o kan ya pepe and dia ba ko kra wo ya mani chi ya ni tema MPP for na be ball omo sika be tu ja na o customer ye in fact me can we three okra so we are be 5 this one odi yeah bro e kura ye wo mu o ti he ba na just a street box kura ye di be ball kwan mu ma ye we street box look at this o ti he be en ye be ball street box enu mpo enye ba bia ekwan ya omuyi na echire ye mi fie anim na da wunya ba bi na wafa o filling station ho eye boys yi na omo organize omo ho na omo gu covers and sana jese o yenya ba bi afa wo sa kwan ne fu ye bre wo wenchi papa aba to so ye be ye gidigidi akoto mpa ya ba sister ma kuma mra from nyabochire misro waka say yi but baby I dey find them pacho misro bibiri but eyara wusemo de minu abai kan eyara wusem un say enkabom ni yentem etiefo mu ntie me kakra bi ye ni odo ye ni nkabom cause minimi de enti a wohwe ko bi ti se wanchi adefu efiri wanchi no he un say post adwuma no your rank bi e fa ne COP udi COP na wapem kese wadi post na ma akodum pempenso bi a wanim ni wachi ye IGP pe oye boss we say wanchi phone penfone bi edu COP wanchi ko na da ho no a lawyer fo efrim businessman efrim enim eno na ochen kan nyina nyame na meka o se enim difo a free wanchi no na say it misses say common street bob agire ochen he ba eni abobobia eche se odoni nkabom ni ho na uni me omo makoso sadin ayamanyofo meka ni pain ayamanyofo na akoso because unim politicians no they always want to see say omo mwanim eni ede ye bibia enjiro mu bra no na emiam nyapa ni chama kwadwa da kwa achema babu royal association all links rough what can be near start to say abu gotesi wabaka abu gotesi once me MP ebe gina achema babu ahimfie betwa yempoa ebe frɛ ye kwan say Tobaya sambolat as wan Tobaya enno no hino kwadwa da kwa beka bi hwe MP boys here no Facebook so mu si di na tem say adwen kwa bi na ni trim ene ode kasa iti we oba ba bibi wa babu bim oba ni ba bi atena mo fa nso MP no nko anye na mo na baso na MPO on so ntimi nya da onko betima kai onko betima mpunto amampani nko ntimi nya mpunto amampani nko ntimi nya mpunto ebi na esi wanchi no se ochehe eba oba wanchi eni a startable boss street boss anka ye wo association bi ebi mpanfo no kisimo ati a strong association bi a come on Bob memo ache mo akwaba Risha Badin Baba Akasa free. Achema Sani Yusuf, wanchi da board do Ahenkan 93.3 FM. Amen. Odi na memo ho bai wai. Amen. Na tembia be kana kura kire. Chi Asem no de na me nwa. Se o chi he be ba ho ansa na ma bobo itira ta na so ma be yi kwa na nya no nwa. Oda ko bi sie na da bola ho be nfie ayi bosumi ahia ahia ye ba be ma mudu ba me ba ba hayi mu ko se sabola ni na ene ko fe ka ko station ko fe because position no ta no mo de be ye ti ma mfo anka fe ka ho e se ma ya ni da ho ya ma ya jan da ho me sa wo mu ye ti ma mfo na me de ni sre mo ma ye je na ye ku no wansa na ni political party na wo mu political party na be tu kru no political party le e be tu kru no nti
no mesra to me for any man ansana ya gen political party no nti mo mai agenda ho nya sa no be bibia sa me furi eba political say your friend say positions no la no me o de ni nyame nsa osu du nyame ntia wa chima sane mera aho wa ntia asem na metetene mera aho ti se nka o chi anyina dwen se na proboi okọ ne mpeso nyina so a tika wanchi akwan na won fikiri kusi trase transma me musu asem for down transma me for visit kekana okoye bibi oze oko for visit kekana okoye bibi okay oche bana apro na obo no obedi akunwa no 25 years ni to na dwen say unse abu akwa no omo division omo jase jase na hinkro ene kwa aben okay omo osiewu na hinkro ene wanchi okay aha ena omo adonten na hinkro ene kokurantumi okay ena omo wo nifa ase nifa ne esiakwa abitimi baako ena baako kan ho eno no eye beg omo nso man hinkro ni begro begro no ena eye atwere so hene oche hia yi ni se begro hia wu enti omu nyansi begro hene okay divo vencheme enti atwere so hene ono na ohwe begro ene ni mpotem to oche wa me yakọ begro yakọ eye kukurantumi yakọ nifa ene yaba wenchi enti aka ayi jase nti efiada be osabekọ kwaben jase na hinko achase de no enye kodoko achase de ko bie school ano obedi ade 25 years when adwen say ne mpatam na nkuro na hyehyehye na se no obeyi nkuro ni bi a school sem wo form no na wasisi school dan makoma ko 10 ultra modern initiative ono ni susuye and solicit from support from World Bank and other well-known organizations. First one, no, first two, o invite mami kujano. Baku o chebi for a motor for the penny school. First one o chebi. Okay. And a second one, no, ewo o kroi. Akwana so a me make out. One day ne di be two ano. Okay. And was abe be a chance di ano. The three. Almost 10. I can't be a piano no keke. Almost 10. I can't be a piano. I can't finish any piano no. So, into a no personal initiative as Ochehine, and as a Buakwa Mahine. Okay. So, and all dear day, Ochehine onu tria a Buakwa state in ano. Iti enya se bia osrasra keke. Obedi ade no. Ohwe ni divisions no de e koso wo ho. De ese wo ye de boa afutu ese wo de ma akwantre ese wo de ma de ha na ese wo de to ne manfo anim ene aseda because nyo obi an obedi ade 25 years sabe enkwankura timi tra ne mu obi timi yare no academy obi sabe na ni timi fira obi yade ka akonwa na tim no awuko obi nya 10 years obi nya 5 years no mawu but for him to be watching for the past 25 years ene ni tia ye ba ni bianto no ni tia ye ne penso ena ochini so ba ngana mampani anado onye ochini mo ayo ochini so ti aprobo na obo no ne mpeso aso ti na wa ma achim dan no odan enhye ochehi ase odan ye nkotokufo ya hinkuro ti ebia na bi obesra ne nua da sebre yes kutoku de ne ho bosome de ne ho ti ebia na obesra ne nua da sebre Dr. Frimpong Manson obesra ne de omo ye nuafo omu ya chimfo mpenfo me obetima be san ba se edwabo bo ye ana probo no ntimi ka se kotokufo nso nye den emra aje o ma fom pom so ye nuane ho ene ehu se nyame de emfinhia adonunum adom wa konwa ne so ti wa bodwade a ye babi grand banankasa no ebeba so ochebi okay and we entete ho we nu ya probo no ti probo no bi na hu yo we de mpenfo bebre masio o lo grand no otumfo se tu ebebabi hey so eno no e fe no enze no ochen kan e fe no ochiman kanea obey ochiman kanea ne say ordinary fa ochiman mu nyina individuals ankura bi akuakuo bi a oman nyoma pa e de boa ochiman okay omo ye initiative we no okosi school no okosi toilet we ya na we kuani so no oboa
we or can some more sa ama pagya obia from nowhere or your chini no pagya ofe no chiman kan ya chese wo hyiren sa edwa na obebo no otumfo beba bi na wabɔ sa nkrofo no abaso sa momo ya chemfo ma nhyɛ tokurum mo hyiren mo ye nyoma pa ebu akwa na sabi oniska enso na wa start se oye bibi kakra ebebo na ne nyonko nsensa kona no na edi mpunto kakra be den ebeba sankofo bobu dwadata na odi aboma why not so tumfo di 25 years o chehen koi okay omo ye nuafo so tumfo yire wo yo chini tumfo yire ye chini ana o chehen so yire ye den min kanu ha eno o chehen ye ne o chehen yire ye ne no na ewo wenchi wow yes ye wi pa no o chehen yire se kwame mo ni adwuma ma men serve no se da bi ma men pacho o chehen so wo be serve me ma kwan anadai wani so ada nan za o chehen ma me gaba no se ma me dem srew kin ni nyame din pacho emu ni salad de metimi age ukura kwa jaba gini kuba gini te wogini kuma bi uba za me gentleman ma me gentleman wipe ti ma me gwaji de metima wipe Dienti amika se transene se drip machines no awdan dia bedu ana abedu ma ye hu mfoni a ewo social media ma MP ni MC kura ko ho wonderful ama wada ma mpani ase mo chese ebebo amfide na aba na ebebo pa ye hu me hu sa write up ni ti da be no mo de ba adwuma ende mi ntumi nkyere oba mo nkyere dan so mbe yusu se bia fe no be hwe oye ne ade e bia ba bi ntaiti yi e bi mi Immune say enche uni say enche yes because e be dia start ye adwuma are we sure oh yes me hu say bia dia adwuma oh e be dia ye adwuma are we sure referee region ba e be dia ye adwuma oh sir me mom de no kwere me ka se me hu say constituency na region be dia ye adwuma na mbo oh e be dia ye adwuma wow because o ga ta cham no ya dwen so tura ben no agene ntem so tura ben no agene ntem ana say omom su kwadum kwa motia dey edio machi na dio sukodu aba thank you yempata ma yesu kwan se ekwa wenye ti so mampanin na be de cha adwon akofa drip machine dia ba drip we de monye ne ntem me de nanando ase ndi wa ya we odi aba no so wo DC ya na wo MC na se me hu se de menka wo DC ya na wo MC ye serious a sa 2-3 months yon adwuma mo de ba de machine cause woni se samo mu fu o minimum da tell you ma me details pa fuom any yes somebody adwuma ntem honorable DC ni di se ma me mi ncheda ni mi di o ajewa akode mi hia ne da minni ni wansem boni bia me bom beje ni bia be boko because me gas me hia ne pen pa na mate na hompopo ya ba bia na me dintro mi anso mi hia nda bat phone na me na kasada me kasa e boko pa ompen wansem utum ze the d mo mi hia nda me na kasa yanko henya na adwin mu dia o da bia o ma na ho kwan muntimi nyusu no muntimi nyusu ko said your ten no amene ne kasa ofo so mpacho mu e say wow uze ni pebu a omo ye ready to serve yes ni pebu omo amma se 7 producer ye beje ntia we say na ke jan no na se masa dabi what nem omo se party for better na so the babu yes no am ko first lebi ma me ntino wanse mo ne na am ya mfa ya no me bompa say obeko ni say ya yeah once wo no so wo ye guy the wo nya endorse ni pan ma me pe na ma nso wo na ni pan ya correct was wo no you very faithful to me I don't kwada me ka chairman say nyina ni pa nyina be jam wakwa kusi wobo ba mafia nursing apuzo mai Joshua AJ Ebeden some of you have been very faithful. It would all come gidi would all come gidi pass ma me the team me so me ba me ma so to form me shed antin ho asemboni bia shed antin ho asemboni bia say o you cool my I say o baby na nyame adom I do ne so ne de amano ba say o kan hwe na ma no kwan manu kwan ko fo din ba nyoma papa ko fo we mo o me yini pa bon for rough easy eduma kitu mom na ye boy
ya boy uja unim omoya no mapa o so because honorable MP for Achimda onye yo mapa bia ne nipa ko no onye no kwafo ba mu wi a no masa dia create your time e dem o mankaza mo we dey have branch your friend last 2 weeks so masa friend say wa friend kan FM say sabana hwe a obekọ position ti napko na ni din kan no be ni din afrim na kene ya japo mu na omo nka no kra ncha MPP aban dabi na na se metumi aka se dan voice here boy wo nkronkro bi so yi se nkomu ni wo mkro nkom betumi a mase so wo yese udi sense hu ifrafra manfo e ka sansem ne kiroma MP na ugu nani mu ase napko enye MP dia ne enye MP dia china napko eya ban policy get kom aban fa na utimi nyina di aja wa ye bone aja wa ko wie bibi ana adwuma no wonko ana nhyehyɛ dem na wonye den oni so he is at liberty to express himself with regards to governance in the so Frank Evans ahwehwani mu no mu didi MP echi no ahwehwani mu no omno mu create otan edema MP no eyo mo a ena Brighton from se krache ukwa so hu onwanwa na potsen enye kokromoti ba kra de to aba opportunity na wanya se oben MP and it is a privilege yes obi a wanya opportunity me wodo opportunity me be o che metima sem wo problem metima ko che wo direct e de akoto nanim me opportunity me be me papa me si kwadwa pa me twa me twatwa na me nyoje fo me kom papa wo obeje me into wanya opportunity na ne MP adwuma a privilege obi be mampani honorable smiler a wo fi achim dan yene na emre obepa MP adi groundwork na me ka hu bi na ne yakwa homache obepa MP adi na smiler ne bepa MP obepa MP adi e wo da oye se obe test grounds na we so obetima contest e mana na ya safumafo e be ezete no young guys omu yi omutina smiler ka ho be pe no me need to say ono enei or strong link with the vice president of the Republic of Ghana oni o mampania be die che na ye adwuma e o Jubilee House a your opportunity a privilege woni bre na wo bregu ti so obi be ono abokwasi akwa na woni bre na wo bregu ba no enve ana na mutumi kan chiro mo no na di twantro se hu kwa na kom hwe na mo madwene se ya be la ilala wa mu de se abrante na ofre Ahenkan FM ha no so onye boni nti aban onye boni nti anapko onye mfunso omunyi na dini ehwe omudo omunyi na dini ehwe so oman no eyom nko am de asenapko no eyom initiative omno mo tran oda enwe de baya omunyi na dini ehwe omunya time no kra men generalment ase omunya bre no omunyi abrante na di se wakasa wa Ahenkan FM se aban na anya ne nyoma yobeko position ti ye yiwadi na ye adna mo ntata efin woda adna mo ntata efin woda ye hu se obi frese oda me no station edu weekend ka empra ho obi di video ni sare me e wo feel ba ja no de ye timi fa ho so bo mo ye mfa mo no but ene de mo betumi atata mo betumi atu ho na mo betumi ayo bibi na eno na zoom lion for na ye zoom lion na ntua adwumafo ne ka si won zoom lion na ntua adwumafo ne ka ntua adwumafo no so weekend so mo mpra weekdays no kra no mbepra no ngona nye ni na za adwuma na de se akatua no so ma na bibi o yak mo jonye ti enka se MP4 to but say on be waste time ama ne on be say de enka ne on fa ntuo no mu na mo kakra mo so won nka we ohwe akwan ya MP di ne nsa kekan ya ayo mfuturo ya enkwe nka mo nya bre na mo ko radio station to radio station town to town na mo chirechirem me Memphis wo ye asene ne aboabo kwan de ko ababia madam ona we turedu ewese ye nya aboabo Pentecost kwan Memphis pani na nkasa wo adwuma wura no ofra me ofon so no amma me update wow kwame ipa cho ekwan na ye no se ni si na ye den aduru me na adwuma na hye me sa sika kakra ye den aba be sure bo se ansa na ebedi buronya no efiti aboabo Pentecost wo ko ni nyina no ye be hwa gu be yo me la mu bia boys no kra yes last week omo badwuma omo ko no omo break omo side
esa aba ti we no better radio so a wo information ti obi ko register issue no ba contractor ankasa mpo abo amane nti sana nkan se odampatam mu achim so aduro achianse denchembo eye ofuansa yirebi omo followers na enga odampa na victim ba we kra wa kun na o friend no ena because odan obeka so onye betsen ho akire no before say me ma baby radio station odan ha ena me de ebogun betia MPP na de ka na entro na wona ka je bejaka wona ka je bejaka don't mind o ko na nchen kra no why na ka kire mo say ye bejaka why na ka kire mo no mo kire ko ye ampanfo frɛ me majaka dabi sɛ me di ntra me patch me ba radio so be patchew ahyɛ bɔ sɛ me nka biem na sɛ me nka nkɔ no mfuturo gya wadwo me de ababu kwan no sɛ me ba me ntakra ababu kwan because at least e kwan na da hɔ kyɛ ɛna mpi sɛ aban sɛ obɛyɛ ɔbɛyɛ ɛna mahyase amoyɛ tinya na mo bɛwie ebe o ka sɛ aban sika no break kro no ade ne sika bɛyɛ later abscan ba na waje he said your SDA die no o say SDA die no according to MP adom kate sod no o che so no na de ne sika ma mo ye nti later ne sika ba no waje na de nti san no ka so be ya aboabo de no nti enim de nti aboabo de de o ye ne san no say na me ka say na o che ka say ba akufo ntimi nye na nti unim se ntimi nye na o kan a che kan no ante wo se ba akufo ntimi nye otom ana mzem sa dentina mpinzo ka so be na wonim so ntumi nye enti adentina ban so ato aban no na aban ni opeso chesa abobofo ba ye to ni de won fa nya hwe enti based on the ono no kan no say aban sika mampo no ade botum sika be no na se wo botum sika so breaking sabe ma e so mo ani bra aban no so na age biba na ye adwuma no say bia wo wasam na kan no enmguase mmam ana da se wan fa timelines anton say ebedu bi se ne ma ye wi o se meye na ka tese ne so waye I say oba so okay say o say before election thank you say elections you ento it timelines no kra no o mu so but e critic un say e critic problem e kwan de ye ya enkran nyina e critic problem hwe na masama for dem dem kwan say banasa e da bi construction de ni futu ne nam da bi e bia say ye be sere say ombe wota so de a ba wota no mu wota no so de e hu kra o afere menya la ne tie enuane egu kwan tie afere menya la unse ba bia nkan from yesi no ye ne futo ne mu api yes area futo apa junction so no me ba say cars na twa anwane ba ko di manim ne futo bi oboye no ti e buy had a red ti say almost go fu yi e ba bom futo e mamu na akata and they mogo timi de man transfer drip no drip machine aba say aba dia ye besre ye maame o se fa na adwa ajiwa maame adwa ajiwa Jesus ni mbusa no asema da be na e hyase so na e kasama for mas why not yenye say adwuma no ti wo de ndi yenkomo wi ane afre okay ti hono ti twintam mema be trust nti sa dia na obi nso dia bre me say odan new market no maame nka message na mankweti or see new market same 3 days now they have not sweep here or that new market sir new market to mine for fact only say clinic crowd health center or honum why not mo hwe yare ya no akọ no o de mom fa san ma ho ko marketing dey fe that marketing dey obua e buoi say na nyo bia botom sika dabi abandia abandia no ma chawie Oma chewi yes che chire din oma chen pepepe kata so mu aso bi amam e de nyame ase e de bi babam okay brother be for Jesus mama abonya mi bafwe mabo ya simjia na mabo ya simjia na mabo mabo yeah mabo bafwe mabo Nyami bofwe mabo media sumjena mabo media sumjena mabo bofwe mabo nyami bofwe mabo media sumjena mabo media sumjena mabo tiso di
Ahenkan kwame obo ani tipe na ya sumdwe nko a. Okay, minim obi frem am pekiri wi. Ana be how. Memo acho. Oh, ya Jojo. Atumewura. Orisha ma radio no go form kakra. Okay. Yo. Na did this aka safre. E pe no do taxi da wa twa boabo. Kwakuyengo. E da sa ma obo adi Nyankopɔn. Se odo ba bedu asundiem. De bi onka ho de bia. Yo, me tia boabo ento na hia wa ahimfie. E da na se so de na tipo boku mu na enyima boni bia na koso bia o fi ano kan o chese di ko sense a o tu edi ko nanim e da na se. Yo, e ka se oda NPD de bia me ka se me de me no ne wa ya de mani ehun ti no de be me de bia me bo na baso cause wa ya jumade from time wa ba be ti sa be na me sre ababo se lolu kwana da ho de ye na ha ye na so omunya botre MP ni 4 years ye no e na DP se wo 8 years etu omunya botre e kwana se na muka na ye ma date se de bia na se bi sa etu no obi bia na office e kwana daje dia MP no e ha no kra se obi o ti kromu ase because e kwana ya homa e no ye dia eti o nam so no be hu esoro so la homa ni na eti be ko ye e be de no hu soro eti ababofo MP se o sere munya botre obi aka na kuma to ne yem o ta kwana da no no e kwana no e be bara ko we obi atie obi afiri ko ti fo ma o ntia na tie mu to munya botre o kwana no ho kwame ye da ma se nya mi sira mo Kwagwe. Yeah. Eka amenku anka MP no onfa anka ne communication team ho na kasa bi ma no. So asema wa bekan. So obi akoma oso se den kra na akoma beba fom. Won de ya u kasa se badwen ba se MP no kra ha no kra che ya abofo no. Eji se na chidifo no ehase echeche nsemu sei. No ma nya sa ayampia no ye be me yi wadi afi napko we mu tania se da u kasa yi. Obi an mi se wo pampi asem. But what be custom na tempepepe ade ba akopa ana odi tu ato a eno so anya ade se ebe kakra obi akwa no ubetia ko tembe be mi fie we ko ta be duro da be oh what the guy oh na da be say but e ba ye ni baje ye na se go duro oh say na communicate sekasa o say MP no e kwan na ya homa ena ono ayedua so to wo be kase ya wo be go say kura yesu kura ono abokura asem no e de na koma so awon de mutie Ahenkan fma moni bre yeso ama moni kobre college kura reference so wankasa unim de woyo na nyani para kwato abama MP ni be di MP on de ni para kwato abama MP be di MP no o ha mo nka 90% edamase Okaya hu mejo nyami okaya hu mejo nyami okaya hu odi echi mejo nyami odi echi mejo nyami odi echi okaya hu mejo nyami okaya hu mejo nyami okaya hu odi echi mejo nyami odi echi okaya hu mejo drip machine yes bo adwuma wadre de nyina ya ni je ho ebe ya musi obe san meja pegu ma ye da nyami aba ufie yebesre wa do me kwaje ni asunje adibiara ebe ya musi obe san no meja pegu ma ye da na asebo esu de national issue de o Ghana obia ya beto abaro ama no kwan na ye ye dwuma gidig ne dada no mo ye de me waje o me ju odi Opani wudi ni baba akasa free aha ya kua fra Kuma Studios asemi di kaso nie odi ya fra me kwa me kasa free esem achi me esem esem kan 90% no yes e ka chimi da pacho ye tewa adwenkyere odi ya dia o sha yi papa MQ aya de ye de tumo nim se
the school college bi a ye bo ama school for no oti Asem no obesu mu that am na DC Victoria bi no ho okay obesu mu and la nyame adom o ma bi ano wonderful what time be so form say obesi help center so I then ama esim great na nipa ya de we na so bo na ba so a eye papa se bi mu die tie ka say nipa ya de na anaze no ma bi nkoje na wo ka wa den na he se wo kan nipa no ni gitum se e bi akwa amefo no sa ma anya me de boy because no credit ye beka na hu su ye hie bebre o ada from Kwame ya o ye no e ka to mi dio na mi bisa sa da ye from Kwame ana oh di pepe idu e sin wa ga so hwe Kwame Dominica afara afara o betro wonderful no kure kanti edi ba bia na me ho akoye hi Eji toilet facility no school ana kromuni dia school dia mo ye da mpiase nyankopon sha no papa na omani dia ni dia yenim da o mebia no because en dia dia ye kuru ni da operation ni si ho because na nche na me hu se baby a access no nation for asan wati yenim da na o mebie ano nche no Asem dia bi nye nyam na ma ye because no correct ọmọ kò sùn wọn ẹsẹ sẹbi tọrẹtì àkàwọn wọn yẹn fún ọmọ kò jẹ ọmọ náà nti wáyé sáà dẹ nàmá yẹ dẹ yẹda n'ase paa ní mpẹnifo edi ẹni. That's right. School master Mr. Samoa ma tètè ní paa wọ́n so wáyé adé wọ́n so akora wọ́n so wáyé adé paa sẹ́ wọ́n de tètè mpẹnifo no ọ̀nbẹ yẹ nso sẹ́bi wọ́n fẹ́ nhyɛ ẹ̀pọ̀n ase na wọ́n abẹ́ gyina bẹ́dwam na wọ́n bọ́ MP aba so sẹ́dá bẹ́ẹ̀ bẹ́ hyɛ ne nkuran na afoforo aka opeso ye nso no obetima tokɔso ayede aye saa na ekekere man nti wo so ayade papa wa ka se watete wom bo mu ba ye na mu wie ye nso no o sa bɔ maba so wie ni papa nyangopon hira wo sa pepe ba ndra na me hwe zanka mo be ba house me ye ya so me hu wo o ma invite ye MP ade o mu invite ye ndi ye so o invite ye nso be pe baby atra okay me da se ye so da se papa ye no empty no mu ne ye nhia nti omo ya de mo ya mane na se empty no botom ska na ye de a and on project aban de omo ya ye be kubi ye be ko ye kwa de be wo ye ba be ka tomo invite na MP project de a ye pe baby ata ko MP na ngaza mposo ne ye ngaza na we invite na be de aha tende ye adwuma fenchem hello Odi yes your friend saka se free yo ababu bompa address yi ti o so adwenche odi nyami shapa wakasapa odi amu abamu mu na wate nyami kawo enji beti mbiga so odi enji akwan ya o manye enji 7 December ebeti ni aso aba akwa de ai abu kwan o se na gwaku odu okra beka se MP so ama timelines into was enkopem se beto aba no ne yaye o my gota no kwan so de na ogide so mbegu kwan no why not ombe pa that's it ne wakata mani ade pa ebi oba na oto ayamse ya na do so beto a ade ya to bi shia no interference at network study but wakasa ye sa na communicator kasa sana obi okasa ma pani bia ese okasa ese o ma nkrofo no ho dadwen no e ha pani no na wagire maka na manfo akoma bafom ba meyi wadi mamia yi wafi napko wo na ade bai wa odi yes nti da ebi okwa no na bo no emfi no omo mu di na chi nti omo ye obi enkasa ncho mo se aya omo bro mo wasia da bi ebi wa no abonefo aso MP ofo bebre so atene no mu di mpanifo social media no ni nyina ohu ofo aso wo mu twa me akotwa me ma me akura fa akoma da pa se ni nyina ohu ofo aso omo anya onyo ma nanam ai enya hwe ono wa wuko yanzu be wu akoto anu o ai nti ono waje plot no ba kwa ma me pe bongulo
Ebi wa MP nya we, baby won so ohun oya we. Ofo so. Atiatum. Hello. Kafra, eni pano dos we ofre obi nsu fro Kafra. Jadam mercy yeti o jadam 90%. Ekwani de MP nko antimi nye abamba ba ya mama wate. Yo. Papa kwanya we fa down abu Alexander Kosiakwa. Ojan se blada ye se mi ya mo ba committee e college. Sasa sama. Oba bu ko eti na sa ase na we ni. Ana ona wa Alexander Kosiakwa be. Oba ya nka you tire bono ni apatai. Omo bu ani no ko ni. Hey, sister gina mesre mebunu no. Sa suban tantan de me pa mo chew. Omanyade because ekwan MP nkwa ntimi nya kwan o eya ban policy ti so do ani kwso so ko bu MP a sabi unyansa ofom wo wo bu MP ada wo ya boxing Debi onsu nya botere enya allegations a no mo je so bi betima kwa sha manyoko bi atada kwadi nsemoni o se oye NDC so oye MPP enya de papa ni kwa se so uni obi nya adwen ana obi upa bibi na wonsan kan kwa bu obi eno de ye nsoso ye sere mabru ni pa. Thank you sana ye wate bye wanyano yo yankwa o man so ye ne ya bra Jesus enya Yesu maami o we odan Jesus abolinya Yesu ya mwajo meji so minia na heaven boko de oh heaven de boko minia mi di de kesa mi shada pa na betras na o ye rehearsal abolinya ana abolinya Jesus alodina abolunga awidiba eja wajo na wanga ze di we de di so bere na yabweka ye akura bia ti la no so atia tumo okuzi sa kwa reader hello boko okay ya ntam ni mfe Jesus wati wa na pesa me kan se honorable Kosiakwa nyango ko ho hira no pa amen ne da jumadi obi di we sem ha nda me ro me kwa aduma because obi ti kan show go to me me kwa aduma kakra no papa no ade obeye won ra no o ye nyan so aduma mo me do radio so that's right because many ko ho pa me nyame akwan cho ba e wo sem mo se wa na ufiri ana exam kwa na mo video go be program me if you wa that's right and we dey aboa me na me ye cho ba e wo sem ho kese pa na papa na mo o ye no me stress the ordinary sabai council ba be ye ni stress mo ye say afie ba ba to abenti na e bia asem kana medical wo ba ye biribi atita won ko so ya no won ye dem ben fu baby say wo ya de pa wo bo dimba e bit ma ba say no ye e bit na aboa ama manpin kwa na o ba bi din go tuni agi dem mo wa so obedada yen dia ma fe kokurumuti yen na yen dia e bit ni dia ko odi Ahenkan ya ko pon sha no nya okati ya wo kan kra wo kan je rade beto kwa na so Yesu bi amen ye da se papa afiye santra se benya abolunga se Bolivia uze mi amina pempe mo azama ve Jesus Yesu mame amen na Yesu mame Jesus ye Yesu oh na soli so fire ho ofe so fire ho ofe mi do wo mu bi abayo mi do wo mu bia obi abayo mi do wo mu bi abayo pacho big 3 no ene jumedie ni koso ene wuni baby afa ahia odi Ahenkan kwame eboa I was the biggest tree in West Africa ewia ye ko ginam dindindin ye fi aropa ya ko ye kwa boa my Ministry of Tourism akwa di juma enkwada emaiwe mrante maba e ko ma from the live band music if in kan aba be pie mu e big 3 na say
When o yirim pie da, no man pie da, and they do betime adan apie ama bibia timi ato akoso. Enti na sa wo pe ba bia kwotena jiwani enya bibia di ediasa anya fresh air. I enjoy ho dia. Ene agira wo bepie mu. Eye achima pro kumase ehye achima so asane manso akroso ase. Bra na enyoma enkoyi emfa emma papa. Hello, good morning. Jesus be Vinia, Mijiso. How many Tom Kafra? My name's Anomadina Quatnasodia. Ebe a drip our manner. Yabuma Mania said, Yamiadum. Yabuma Mania said, Yamiadum, a year or damn my hina bank channel. Yansia, the Abrim Centra, and Yababedu, and Crassa. Oh, yes. Yamincha, the so yet the Abedu. But your minimo, Ebedu da bang. Oh, I need not to me a muscle. I need not ma one day. Because water tank and trucks no, and they're about to so, but need not ma one day. The the last one came last week. Keeper track back. When they say, oh, 6 keeper tracks in you water tank back. Roller, that is machine, and even that the other down back. Ana caterpillar back ana forklift the 2 gutters no and also back. In all we have about 6 now. Next year so we have 2. Yo sir video we nyina aban ade abramwa. Oh yes, there's no doubt about that. Hey Jesus, we me say Asem papa. Oh yes, of course. Me sure sir even next week. Yami bua next week e kono ye rose na ba bia anya motrabo no ye be start e twitwa yi kwan na tum ama amanfo. Enu anti na no pe ya hwe wa ya twa ba video su ti o ka kire Ghana for titi na Ahenkan fmetie for dan important say bibia ansi a next week akwan bia ya monchimo nka wa ye important no drip machine be start ayadwuma also. Yes, timetable. There's a committee. You might plan towards that. Only say from one community to another, from Jedam, same Labikum, those communities now. Neighbor, be a share who said, "Be a honor road in yet." Quite no, and your papa non tea did some machines with the corner can come. Now, the rule and so faso. See, now, I said, a cars bit my faso. And the Yamia Doma next week. Bit me as oh, okay. Now, what that can wow, it is a drip machine, no, a corner jedamina, yes, and an MP corn can run to Basabasano. One back could track one way ya to my jedam for Kuma Tommy Yamon. Oh, yes, definitely. Definitely, because I make MP last before I drip on a bebano. Now he was even trying to get find means and ways I'll make Chakwana to Mama Kwana Yemutrabo. Until way by it has a great opportunity, say. Yeah, and just a back we have to just say quite only say Jedam Kwano Yagusu pain. And I say, until Amakwano Koswana Kwani very rough, very, very rough. Until it will better say this at this machine way back so now. Yamana ye mutrabula ama wa mu fi jedam eba odano. Okay. We dey Asem papa na me production team no bo mama na say drip machines no yesama mu fuel account pacho e no kre. Yes, what is happening is that per the arrangement you have to contact a filling station. Na o dey fuel do a person oji na o me record. At the end of the month, it will be paid directly. Yeah, a bit pure. Some arrangement now, my auntie, who ABI consult, ABI go and filling station manager. Oh, you say, yeah, Juma, the machines, the Banama Filamaya, Mofilmaya. At the end of the month, the total amount now, now you're forwarding now, or what Piamaya. That's how it is done. Indeed, that will not be paid from the municipal assembly. Nyamo municipal assembly, the move from central government. Yes, that's how it is done. But information that I'm just getting is that most of the filling stations are not happy with the arrangement. And see, what is happening is that the honorable member of parliament and the assembly will first of all say, a corner, direct now. They will buy. Yeah, but any appear later will refund. No matter refund am I.
Hey, and I said, because some of the filling stations, you know, they are not ready to agree on this type of terms. But some are ready. So, but they are ready to so when you're ready, they are. You have a place can have turn there because unim the Americans are say we will not wait. Say, yeah, fuel not quite be the idea and more trouble. Now I feel and no fuel in you want to I don't think that one to work. It will better say when you fuel now idea for your man and many. Oh, okay. Where the Asem Mino Kasa Kra, a same get them road say. The honorable member of parliament has decided to say, filling station now, then he will just put that bill quickly. Now, they acquire rules within that area. Edru where be most abesha sadness. Afem pibeka so no in bottom sky. Among voice tatu ko kabia, mo so mo mpem piasem. This is what happens. You know, I said the medical can it's a refund. When you seek a year, they refund it back to you. And yes, you refund. Only the honorable member of policy can be our dear Nejmano because of President Jumano because on terminal, every delay. And also, let me use my fund to work on it. Later, when you are paid, then I take my money back because want me, every other can apply a borrow for baby. Yes, you want me to the budget. It doesn't work that way. And I say, I can't get the aquano. But I say, I can't get the aquano. I said, medical can say the drip machines came alongside with a plan. Now, fuel they have agreed say I am filling station for arrangement monthly. Naka yatia. And I'm saying in case this thing doesn't happen, they are assembling with the Rema authorities, like honorable member of parliament or no way ready to say this about Obebuano. Or when the money the refund comes, but you know the drip machine is for the municipality. It's not for an individual. Okay. Young fan said, Jesus say, young fan said, me wo abuabo. Na ekwabu abuabo ababofo kam say etete won pa. Eti me pese me babat fuel system no say the filling station some of them are not willing to give out fuel no. Me so metimi di misika ba say mon top petrol bi a 5,000. Na yem fam me aban discount ba mo de ma de me. That one there, per the committee, I don't know whether this arrangement will be allowed because I don't have an idea about that. But what I'm saying is it should be an official matter. It shouldn't be a private issue. But in a situation whereby filling stations, me and guarantees are for now, and I'm saying I'm as well this kind of individuals now. You know, the MPs, he's an individual, even though, but he's working for the constituency or the municipality. And to be now, I'm sure it's laudable, it's understandable. But as an individual there, I don't have an idea whether it will be allowed. That one there, I don't have. That's why I was saying MP individual. The individual be so so ne kwanye emo petrol sem fuel 70 or no he's an individual but working for the whole constituency, not a specific location. As an individual, he is going to focus on maybe Abuabo alone. But he will be focusing on the whole municipality. So he is a public figure now. But so maybe me or Ahenkan now banana so Abuabo can be war. Now someone need fuel me am for to fuel. That one is left with the community to either say okay fine. We will allow you to do it. But Jesus who can say wow catch say MP can say esamne jademu ho kwan de say fuel system no kra no strategy amode betua no enko turo no ade bottom ska bay ti so obi to ka so no to de bottom ska to fuel na de agudrip ni ma say I think say can shedan say hwe ana and I make say the committee can just agree say say Abuabo and I say baby o person fine to fuel my na em fakas na me adwuma ma bana well refund and refund amount. That's all. Okay. Tiavan is obi to say Jones Asante or NDC parliamentary candidate for Achemeda drip ye nyam people for there e o manager pade who say nyam people ni we your kasamafo eti he say Jones Asante ba so odan kwanta ekwan bia yimonchimonka to no so oba besre machine na obayi masutre na makwa akoya adwuma na muka se fu anu ho no so okay meto fu about this can be move Mr. Mamia and also be allowed and I don't think it will be rejected. I don't think so. So I don't think it will be rejected. As I said,
they lay down rules or a committee how to go about it. No, I don't think they will reject it. I don't think so. Okay. And yeah, so which is how I just say, Sikabia MPD BB no. Or trains are buying at this kind of bar. No matter refund this kind of man, but said I be a man about consulting or didn't seek a chassis and all. That is it. Because all the says it can be like Nippon 1 million, which is about old Ghana 10 billion. How do you just use this money and say, oh, maybe she can maybe borrow from the bank to fulfill that Jumano. Definitely at the end, you have to give the money back. But one person Jumano cost in my area and Tiana municipality, also that be me can Maya, Munji, when I'm starting to be actually now a bar now amount of money. That is it. Very good communication. So far, pardon me. Very good communication. Why are they watching you part also? Until so far, I can say that 1 or 2 idea man who say like what he made in the Sika support up to now. I don't know whether he has been refunded the monies or not. Okay, Sikano. Says Kano, Miss Rami Busso, where you mean Chemuka, we are all learning education at the mine. Says Kano, say Mrashibi going to be the year now refunded back. Does it come with interest? And now, Scan some to do about to say be a Quanway, yet, sir, a my contract to think that's a Quanway. It is going to cost 1,000, 2,000, 3,000. Says Kana MPA near the Equabino. So I buy at the refund back. Does it come with interest? Says Kanamu come up on TV. That one, the agreement is not between you and Abai. It's just you are trying to have the contractor, so there will not be any interest for you. There will not be any interest because Indiana a contractor and MP air almost say. That is it. It has nothing to do with only a better transfer agreement. You want a contractor and say, oh, you say na osika na ba na o de misika mami. So where will you get an interest? There's no interest. And this anchire mu we adantina ya emma bonten na ye penti kala bi se empina ya kwan empina di sika we empina na ne hu ye hi e wa fiefuem. Maybe I say obviously empina ya kwan because he is using his money, but you know so the name Dika no or pe adenintem on person adenebe twen na cause baby problem like mami ma example now ensuring my order issue by medical investigation to find out why the thing has delayed. And to make sure one who said there was a bill submitted by Ghana Water Company to the contractor to say or make me as to insure back and also make connect our partner. But my 3 days ago, me who said the MP has decided to take the cost of that total amount, which is 100,000 plus. Said the mayor and soon make me so you see. It means the delay affects a problem somewhere. And you say, oh, that I didn't be delaying one there. Let me use these funds. I'm using them in support of the bay and so the baby. I did not contract and any sick canoe or ya. And I get a car, then you refund to me. So, so big baby now see MPs doing it. The person may be right. Because maybe the details on how to explain it further, or maybe, and I won't bet. Sometimes the explanation may be right and it may be wrong. The other side of it, you know, so they say, quick one, before I by the other side, coming for we go. So no, am I because 4 days in me, yeah, what pipe will feel, it will be a mine. Me aware, and I make me aware, am I? It was 3 days ago that I found out and I got this information, say, by next week they will get the materials back to the site and they work on the water. Okay. You cannot, I was so worried, you know, you are not the only person who calls. Some people, other stations, assembly, are you aware, say, in Suema? I'm so, yes, definitely a reporter. And the bill, I cited a copy of the bill submitted to the contractor. It's over 100,000 plus. Niama Ometo, yes, I don't know. But I'm sure at the moment now, maybe the contractor and this canity. The Honorable Member of Parliament had decided to come and take over that cost to work on it. Said the and so the flow for amount for. So that is how it is. I mean, can't say so number. No. You could have been fearing and maybe almost 2 weeks. So it's true. But I feel the idea. Dear Bakwa, Mantry of Meniswana. Now, Oka say, we is so no, and mine, I made the war. Now, Oka say, MP, people are no anything, no, I need to adepa.
so obi anka say ade bone but explanation said wo chire mu no emma bonten sa ti the amount for nso busa ne say nti amunya papa koto aba ma aban no. For example, taking that Chimodan constituency into consideration, apart from Nanabu Abuaten, our NDC and MPP boycott of parliament into Obabe Mrasebe in the name of NDC, no MPP na Eddie or Dampate Mwaswa. Oma mutu abano. Abai enteki omo here 70 serious untina. Say the project be my contractor. Ajira individual like the MP and the Dinisika Babaye. Na man for to abama abino, omutu ma abane ye den, say ya to abane ma abine say, ya toa keke, ya here seven moyen motromo jo, Ajira MP Dinisika Babaye, a chenu aquaquaji, na bani yenya kudoko to ma bano, ya to pen for so and answer, ya to bobisi. You are pushing me to the political communication aspect, which I think this one there, I wouldn't like to go details. But what I know is that project BIA normally the leaders within the municipality, no, and they question the cost. Oh, you hear BBC area. Now I buy my contractor, and also my contractor say corner for you BBC ma that municipality. But you can testify say. Just recently, some few months ago, there are a lot of projects going on. And project B on a funding source. Project B on a funding source, no, and project B on a funding source delay sometimes. Yes, I buy the project just to create problems for either the member of parliament or the municipal assembly. No. But project B on a funding source. That's why sometimes it happens. So that's why I'm saying that, but don't push me to that side. I don't want to speak in a political way, and I'm not into that. Okay. I'm speaking in a general issues concerned about a municipality. Okay. The MP issue I just brought in because of some of the belligerent other Atia or Nyama or boy municipality. That's why I just spoke about. But the other matters in terms of political aspects, I wouldn't like to go into that. Odi. Communication in radio communication it is allowed and yen sem nyana betime ya no into Jesus me no ya adwen pa me adwuma na se ma pa me pese ba bia wo pese obekọ na ni kwan se me de ekọ ho nti wo free so a de pese me kan meka. But mamifa will be the message Gaba say, can you please ask Jesus the source of funding for Ohima Road and St. Francis area roads? Okay, good. Ohima Road and St. Francis are only a GOG, a government of Ghana project, and Ghana Secondary City Support Program. They are not a completely GOG project. Now, it was also given to Papa Memphis, who is also doing what do you call it? Ghana Secondary City Support Program rules maybe. On one day, until you share him outside of who say Ogusu Kama Ogusu Serious, and of course, St. Francis are. And those projects were also lobbied through the Member of Parliament to also beautify the municipality. And they are not a GOG project. If I was say now, I have a piano, who said, "Who's on better before Timamiao?" Now, it's okay. It's okay. You don't speak for any political party. You speak for the municipal assembly. Okay, I respect your decision. Thank you so much, Jesus. Thank you. Yamishirao. Jesus na tene kano. Oh, the na me pese mbusa no na ose ho no de osere me. Ma me fa ne nko me ne so ya adwen. Enipa bebre nim communication. Ubusa na no obeso yi ano. So onimu no obeso yi. Ba kwa we smart wa ben papa. The na me pese me busa mpo ne se. Eti aba na ya to no. Ya to ne sesen. Ya to from puntu. Ya to ma ban. Ya to ma political party. Na political party na ba be ya ban obeya ban a yakoma so ade ne se impuntu a ya hwehwe susu se de tumi hye won sa obeya man enti ene yeto abama abu kwan fiona bukwe to pensu demonstration of we fixing the road ourselves a kosu ateni amafu adien ansene kan ya omudi mika be so momo ye it is a bibia MP na abani ato abama na abani so hedien. And then the question I'm Buza Jesus. And then the question Buza Jesus. And as a negotiation, a coso a event saying contractor no any MP intermediate. Then it is no case. Because abandon the contract now then I'm our contractor and be more yes mobilization
wakɔ mobilization na fa ntebia o source of mobilization is say MP no area hanu fi say be betima lusu vote and betima lusu naba intene e mame ma cash na fa so it is still that ban oye cause aban he doesn't know the MP, he knows the contractor. So contractor means how the be you sika dey here dey yan you try to ma aban and aban so oye kwan dey amai but sanka timi ba out be chechim say Jesus about out be chechim ya ka be boa when communication so mu you we ene fe no enkratoni de bo papa uchiem na manfo a eden atiase yie anya mo fam shet gumu ko ho a na mo to ayampia ende emfa eti echiremu aba no se na nkra yi asane MP kai asane MC DC inkuma ya na okazo obia no wade ne sika ya adwuma ma ban free obo obia emfa ne sika enya adwuma ma ban aye free aban sika je no e wo system eden fm ebe betima eden e delay to nso pa adwuma ne ntem de age vote den ye munyinye na nye den na eba na wo de amame na adane national anthem asa de aban won tu abiem ezo agimbaje yanim krofo bi nso a atoye nkyam kurasi om kwanso nse na yomode because om mobilize no mo de ko yese mo nya estimate mira no man pafo no mo de ko omba mo se ye contractor ono obeye ye contractor je ebeti ni tua no be chente contractor ade be 2000 you must shim 10000 to o de abane mane nche omo pia gum enva no eba pe oboa imamo wadende nyeti wabo o ka za anyo no oboka ayi na de ba ngomode iti ye hu aduro na amafo nso ni misa ade we sa wo abem abom so ba so papa opposition ye ntan koma se mo abem iti amamo abem so monte ase sa se de nti na bombs eba so ne se woni ade tumi ayede ahye wonsa into expectations bebree ewa outside amafo so obey tu na obenya botre be mo akoma ba fom no achem se o ya no masema mubisa no no kra na emomu no se ni na eden etie ti media fa kwa wesu fe weza amafo kuma eden atom yem enti bribia no anything Ronaldo onya close to 1 million vote 2016 edi BT man because na mama was on the receiving end bombs ni nyina kono na Ronaldo yen try no to wakasem bia na yesu se papa small get dey correct yemfema no sa anti abana na bombs ni nyina akoma ama so na bombs no nti sa na mudi aye ti bombs ni de obeka jem se be free muso enyam free muso wo abam nkwan de ye betam bi na mokwa de mutimi kuku batum mo na mukuku na mda batum ne asom kabo ne ye de sin ye bezo so ma sports aba yemfa afrefo kakranka ho na yempeje mu ene mamre ye ofuori no okay se ofuori de no ande be kuyen 0201944485 0554820910 Hello, me mwache mwakwa baba Ahenkan from so. Hello. Me mwache mwakwa bo. Pacho Jomo radio no kakrama me pacho bebre. Yo ti Jomo radio na be no wadaroma e me feedback wa. Yo me da. Pacho ya afi ti wa dwenkyere. No di anopa machia. Na machia wa tifo. Aya yera Jesus abodinga. Abeka sakama. Na idu baby no. Wa ode ila parents bi abem. Afi ye say bisa bi bofra so unko to politics. And so no one eka say ya parents bi ni ode misikaye. So no ya njinandi. And I say ya papa Jesus mbe so bisa na my say. Say ya nto petrol. Ya aban no ati petrol so. Now so assembly no bola that's the omatu ediko epe Ghana. Amanfo kasa Jesus me yasa man France na mo frɛ no nti apa ne kyɛw sɛ ya manfo kasa bo aban na chi no ɛnya aban na de yo ya assembly na de yo bola na mo de ko epe Ghana no e de ntia ya nto petrol na omo de bola that's the kitwa we ko epe Ghana a month adai
yɛsrɛ no a ɔda assembly yɛsrɛ wɔm ɛbɛsa na ban no ɛna ne ho ayɛ hi amanfoɔ nte assembly no ade yɔ ɛne aban no ade yɔ ase abɛyɛ aban no ne yɛyɛ no ti jesus yɛsrɛ no daa ne yɛbɔɔlɛ na yɛ 35 mode ba 65 bia mode kɔ yɛti adan ɛde kɔ yɛate fuwɛ so yɛbɛsrɛ wɔn bɔɔlɛ ebi wɔ kɔ 2 weeks na ɔmo mɛfae nti odi yɛsrɛ wo jesus na ɔmo ne ne kasa sisiɛ no mo mmisa ne ma yɛsɛ bi enti ɛna bɔɔlɛ na ɔmo atum yɛbɛsrɛ ghana waterfoɔ bi 3 weeks nsuo ma da nso ɔmo de bee bɛba ne nyinaa kɔkye aban no yɛbɛsrɛ wɔn nea ɔmo yɛyɛ wɔ ɔda municipal ha no ɛnyɛ o ɔmo tietie yɛn meda mo ase yes yɛda ase aniwa na de na adwe nkyerɛ aba no ɔsi deɛ ɔmo yɛ no ɔmo tietie yɛn memo akye mo akɔ aba ɔde di sɛn yo esam di hyɛ wadar ma yɛtie nso adwe nkyerɛ ne nyinaa ne sɛ wonyɛ ɛde wei nyinaa kɔba sɛ mp a yɛntɔ mo so aba no ɛno ka ho kɛnti biribi a aban no bɛyɛ bi adwuma bi a wohu sɛ yɛasɛm adwuma even adwuma ketekete bi wɔ kɔ a asɛm members ɛne mp ne sɛ ɔmo di anim nti ɛsan sɛ mp na ɔmbɛso no so aba nti biara na ɔmode mp adi abata ho sɛdeɛ ɛbɛyɛ ɔmbɛhwɛ sɛ mp na ɛyɛ nso question na wobisa yi nyinaa ansa ɔmode ma nyinaa kyɛ sɛ ɔde ne botom sika yɛ koraa a ɔgye ne back ɛsan sɛ mp ɔmo nso no so aba nti adwuma bi wɔ aban na ɛyɛ abam na osi aban anan mu ɛwɔ ha nti ɔmo asɛm mu na ɛsɛ ɔmo kɛ na ɔmo yɛ ho ntutu nyinaa ntutu sɛ mp agye aka na nisɛ mi na meyɛ mp sɛ mi na kwan wei mi na mede sika ɛyɛ nso na ɛnte saa owie no wagye sika no back na ɔno deɛ deɛ nonyam because abusua asɛm ba sie na woyi wobɔtɔ mu sika yɛ na wobɛgye ne back a wodu ka sɛ wo na wode wo sika yɛ ɛna ɛda hɔ no mede ase wode aba fam paa ma obiara te aseɛ pɛpɛpɛ abusua yi aba na ɛsɛ ɛyɛ wei deɛ sika na ɔnti yɛnyɛ ntoboa ɛsɛ o mɛtu a ɛba a yɛyɛ yɛ no wie a na mode me sika ma me wowie a sɛ meda mede sika ba na ɛde yɛ yi sika no so wagye papa yɛ akyerɛ mu pɔpɔpɔpɔpɔ sɛ wode maa na woanye biem a yɛde wodin bɛto so hello me mo akye mo akɔ aba yɛgye mu so patwɛ wodin baabi akasa firi sɛla woduro taxi driver akyem aboabo ɛgyina mu dedenden yɛnko yɛ anim ɛm sɛ ɛnema kakra bi kyia ɛm sɛ bi yɛ ɔroma ɛntɔ nipa bi asom yi nti yɛpɛ sɛ straight nnwuma bi sisi a no problem sisi a akɔ w'anim mp ka sɛ ɔde ne bɔtɔ sika na yi kwan a ɛyɛ ntorɔyɛ anka dɔɔto si hɔ ba dɔɔto na mebɛkyerɛ mu yi ɛne sɛ ɔse sɛ aban de asɔbɔ fam a ne bɛgya na aban asɔbɔ fam a na aban na asase bi sika pa sɛ yɛfa nyɛ mponto dwuma ɛti sɛ mp ɔmi sɛ ɔbɛsom ne man ɛyɛ ɔdaa ha na daakye no wɔgye deɛ papa wɔ ha nti no sɛ aban de asɔbɔ fam sɛ kim akyɛ 3 days sɛ bu reza sɛ ɛbɛsisi no adi ɛno nyɛ aban bɔtɔm sika bikɔ aban kɔ ɔkɔ nkakasasa kɔ na ɔnu nkran mp na asase bɔtɔm sika sɛ mp de sika no yɛ aban de sika no ba onyi ɔde kyɛ aban baabi o minka sɛ yi o mesi ɔsɔ ɔpɛpɛ mu ɔpɛ ɔde bɛkyɛ ɔpɛ nso ɔbɛyi ebi si da my one example my one example a mp de ne sika yɛ sɛ aban de sika no ba nso me sɛ aban fa my one example baako pɛ ɔnka ba ɛnyɛ me na meka ɛne amɛka deɛ mp nka yɛ ɛsɛ bɛtɔ obi tirim a ɔbɛka sɛ ei sɛ mp kura wɔyɛ contract yɛ sika no ba wɔnyɛ ba yɛ no mi so ɔbɛgye mesrɛ ɔmatea san aban de ba oyi ɛti yɛserɛ sɛ kɛde hɔ ghana ka mp biaa ɛwɔ sika ka aban de asɔbɔfoɔ no kɔɔde sɛ butuma kɔsi sɛ aban de kaba sɛ ɔyi a ka ɔma nkyɛ mmerɛ kwaku ɔda aboabo chip compound aboabo clinic no wakɔ mekɔɔ de akyɛ nnwuma bi a ɛna ɔbɛyɛ good communication wobɛsɛ na ɛbɛha me pa because wonim kasa yɛwɔ ha na mp kaa sɛ ɔbɛyɛ aboabo clinic no renovation wɔma start renovation no kama yɛnya ne nteɛ aboabo clinic deɛ wɔwɔ hɔ la na ɛle n'akyi hɔ no sɛ sɛ renovation no anwe ne se atwe asensɛn yɛnya ne nteɛ sɛ akyem dan renovation a yɛse ɛbɛkɔ so ɛwɔ dan government hospital no mp sɛ ɔde kɔ akɔhyɛ mu yɛnyina wɔ kuroma na mp bɛka sɛ aboabo asambere man ɛna ɛmɛgye aboabo sika na aboabo sika ɛde adwuma no ɛda hɔ china sɛ sika no yɛmfa nyɛ renovation no na ɛsɛ yɛse yɛtwɛn na mepate o na ɛyɛ abɔwasame man ɛne the committee no ɔma mp aso ate deɛ ɛkɔ so hɔ saa renovation yɛ aboabo asame man ɛyɛ o ɛyɛ mp na ɛyɛ nti mp no ɔma mo yɛ no ma na update
nipa tẹ sẹ kẹkọọ yi no ẹka ọpọn sẹ mp wọ de committee kura na yẹ deɛ saa committee ni mi n sẹ ba ma obi a ka committee a bẹ di mi sẹ team fi asase ma ọ asase ma ne ne nkọ fọ ọ na mi ni mu wọ na ọmọ hu mp aka kyerɛ sɛ na ɛkɔ so hɔ na ɔma ayɛ. Ebi deɛ aha no wonya nte aseɛ. Saa project no ɛnyɛ assemblyman na supervise ɛyɛ MP ni policy ni initiative. Nti ɔmo yɛ adwuma no ɔmo de amanneɛ no ba akɔbɔ MP. Nti sɛ me te information me menya na se ye na ɛyɛ no kora. Ɔmo se yɛ bɛ ɔdan renovation hospital no. Nti ɔmo bɛ so ɔmo de aboabo deɛ no ɛkɔ ka ho. Ti yɛ ya ne ayɛ ni nyinaa bom. Enti ano no nya assemblyman na ba kɔbɔ MP amane MP awe. Ana mi bisa sɛ scan na MP ba ka kyerɛ sɛ ababo assemblyman na meje aboabo sika na mfenye mpunto. Just scan na wɔn a yɛmfenwie ababo chip compound renovation no. Ababo clinic sorry. Kwame wakaba ti me ɛno sɛ yɛ wa assemblyman okuro na ya san profo du for sɛ ɔmɛ university hɔ amada clinic ayo yɛ kuma assemblyman wa ha no mo. Kabe ke assemblyman adwuma. Nyanukure. Na sa wo kwaku nim assemblyman nyese bia me kasa de amano. Woni modern bo a wabɔ aboabo clinic no no the NGOs no mu di mfidie ba no mu yes eno de menu mienu ye di ho adanse meboa. Ene bo modern na be hunu na mo kɔ renovation no wo be hu ho amane why? Okay. Me da say. Dabi wo de oben MP ni hu be den kakra wo de oben mu de yenye fra boabo he ya kwagwe hello Mr. Se na ko di ufo na ha fra ye bini na o to se didi ya che mi am kwagwe dro yeah obo number 5 more than MP we de fa bia ene wa bebo gumbe baako obeti baako ni watwa baako tedo an oba ebe enyoba bebiri hello ya kwa ni ku afide no so ahye o afide we utumi wadu ya fufu no azu kwa afre na onu to za didi ya che fla telephone ni muso aka ho azu de everybody body utimi frɛ pizza fam nyina we da na me frɛ pizza fam da me die ni nyeize kra afidi kan tia be ho Ghana na se ni woni mi gbira so. That's right. Matiminia. Ejuma o ye lo kutukumai. Ye da wase papa o gbajuma de ma kutukumai pa. Because I same way you be able to yakun. This would dimwa. Na mi so ya chano you free some ye. Na mi sraw. Whether the to so mencha kutukumai Ghana manu bibialu ja in FM. Na the only say about what dey am dey nam. Because elementio common bibli na detia abmediabas body nam ye yewura ochehin charge for amwatia ofulipeni otosum yenu nyame enturu nkwane nana ni cheda minimu da so osi schools 10 ewo ni 25th anniversary minimu da nyame sra no enam so no wa me yate we ne yesre so yo hin bi obaadi a na won so no wusuosua na wusuosua puntu duma ba ukrom na wusua enye nsensem bia siesia puntuduma na chino ma pabla okrum wa woni yewura amwati ofulipani duma awodi no eso ni papa ni tire na me na mabo ato wa radio si amisha na me ma ntunu nkwandem na wa ma na me ye we dia asanfo nyina ni we unza efi asane ko achiase de ko anwa mini nyame din besira wo se pewani na fa ko school a ochen asi e wa achiase wo beta wanum. But secondary school and answer basic school. Okay. Ma correct. But more than Ubo say yes. Because Asem way dey mean no Kumasi na otunfo I am teaching same way na say atim patem am say there. School ma ko time e na for na ba kra nya is say o. Ya mi sure atim. But ya mi sure na enfofo aka obi an refinsia bi. Piao we wakasa bebuom wakasa bebuom enti oi Ahenkan message your friend for janso 1 minute mama o say it may suffer okay St. Francis Kwan na Jesus odi anu ye bai no opanu o consultant e friend Mr. Dapa and I say St. Francis Kwan say the
Jesus the buy and credit, it may suffer delay if the contractor doesn't push. No, the other or see if the MP gives money to the contractor, the government pays into the account of the contractor. Then the arrangement is made between the MP and the contractor. So it's a bit secretive transaction. My personal experience in contract management. We're a consultant or now. I don't know if he's there or now. Or say Sanshi share way na I na MP ni bi and now be ne contractor be you know. And you only abandon the only contractor no. Tis a human contractor na ya abandon choice can to contractor na account tum. Tis a MP no to say I don't know a bam important we bo ma manya nu nyam be ma MP die na akoso a. Only contractor na kwatran se yen hyehyeye. Abani ni mu ho hwe. E only contractor na ansem. Thank you. Memo ache wa kwa ba. Dajo odi. Ori she odi ni ba bia ka se fi wa daruma. Ati wa di shi ni. Anwa mu ni. Dajo. Anwa mete ne nka che se na brajo a. Akrajo enu ana wo chimem. E ba dai. Osaje fu ba hu no. E ba dai. Moto ni edi ni ma chen president o. No correct. Ati wow. Efeu. Ahini na efe sei. Me ba cho chira wadwen. Won so me bo ba so. E dia na mayo. Oh. Ebe ye MC ana me boa. Papa. Ema ye ni ji wa ari ya minister. That's brajo. Ya semba ko so ma say ye wanchi tru. Omo hwe no nya ma ye. Eno so ye bo ba so. Na odi I bi pa jo say ya ti patru so on. Ibisa. Patro bu aba fom. Patru bu aba fom. Ba me hu say ase fair no aba fom. Ya Asem o. Asi ya tu patru ma. Ya driver for adi ya patru si no o ma tutu mi mum. No ma ti lolly person. Asi ya ti patru so yi. Obi anti na de obi anti lolly person ya case ni dina ni dina. And the Obian Cafe, man, we say, I suppose to the near Mamma from an anti lolly first, and an Obian Cafe. Okay, and this is you are. And I feel so. Matter Galam say some no cacra. I say Galam say a seminal, I say 90 crew or 90 crew of a 70 crew. Whom you have the any away me as a day. It is a cabinet say, Galam say in Penny. Nancy say power mother took a mua. A woman galam said, yes, and say you soon and Saturday be blue. Common for and share a panel and the end to walk. Name of the galam said so. And also they been so ya, almost immediately. She good as a CIA, a bit so early and a bit ya. A bois or mine. A common share on Francis, papa, and to come, name more. Not here for campaign, so no behind any jima. I feel so. I think my American say, Mr. 24. Neskumi, yin I am one. Ye the Muniam one not and finding for a Bejano. No may MP or could take on this no more when she need and put them Hana or man in front of them paying for and I was it. Yes, sir, that's a part of agency. The very final call was just watching Tatum before we try to come Jimmy, the must post him na Omakaja de Gum. Some moment say, Mentama, to me Baba could Diana, my femo. Into win a medini ewi. Memoir ha emo chen emo jo ejina babia wutie me. Before saying yeah, me penny odi ankan kwa me boa. Uni apa wili na kasai. Okay. Na no pede na jina eye awofo ne abatan bi odi ankan na monsa so na emofredi ehyebre esesa yada wa papa pen for sa ko ntu bedwam enunti ye no mi enu ntem de yenim ni aye kan enso no ni jira mansan nyina anim anopei yada wa papa wa kwanya bia odi ato e de ama ye mofra e wo ye mpate manya boabo nkwan kola ni nya sa akwanya no ye da wa papa ni nya ne ba no kan eye lawyer Asem enu anajo ka me de driver bi ko police station ya foka efi manso ba boabo manso aboabo ye sen taxi o say 6 cities nipa ne so obesi wo adotai o say adotai de wako anim dodo ntimaje o 7 cities enso be ye bosume mienu ntem ne ya che petrol so be ye mpensa obi anka he ye penifo ne ye transport eye owners GPR to port to afo no omo nkasa omo metal oil so
na ye maame no ma ekọ fa nema ewo yeji ekọ nkran ne ade no omo ha odi woni nyame enye dwuma no pay awofo ne se abusuakuo nyinaa se menyina afidikasie so na wase papa nyame hia me so me do ma se omo ma kwan na ye de Bible say benkum eya de ma ne fani kwan se ne fahu de de ya wi nyame na ye de akahye ne nsa yeah sorry so na fefo nso ba na ebo hello Odimbaza me bompa ye de djuma de nya wani Dika se fije de ani bompa fampa botu ato eja no wo na man radio da wa so abo ya na djuma de na ya boko an ko de la odi an kan ade ni an kai ti na bobi a wo ba na de yo ma kan ko ntira am kan ko na ye na no ko so da wa amen it's your point anybody be brave free pam choma me na bompa de adimbosi a ebia no manko ebia no magina because Monday holiday na ziana head of sports ede ya bra me minim do no bra pani me nya me boss no mi o bra pani no me na wa bra me nchiri de anopa okono gwagu oduro kan wante o si yenkodi fufu na oroso ni yanto nsani dibi na me ni gwagu oduro didi bo mu ache Joshua boss na de we na anchiwe na da ma se we fi abranti bi hon mo se me fa meja wow osi ocho say handmade didn't den Asam gift Asam gift product roasted corn and ground nut just say ebura ya che ene nkate ene osi fa bre just say ono no ye wa babukruma na esho ti hit ni wo mu say ya Yee, makam na mni papa koye amufo nyina se no. Unu amuna na tu hwasa. We unim so ori a, ubetumi de twade hodi. Na ejinsuo. Say ya ti abo ha. Ena oso omokro no. Onye aban ma adwuma ma bi asem. Morning. Wana gunanu. Oh, iti abrantia wo de ade we be che me. Mani so papa. Obi an me say me I believe in creativity, believe in trying to do something outside the box. Me madwuma me opi se fe nya nkwa na me ye. Enye no nkwa ate me ye bibi kan na aboa me amesa koma no. Nyame adma on the 19th say me ye business seminar ewo Accra Silverbird Cinema 19th of next month. Kwabena Oben Dakon Professor Kofi Ejekum, Dr. Mark Ousu Ansa, and Mr. Jerry Mensa, Honor Marketing Manager, Toyota Ghana, Professor Penejekum, head of Dean, Linguistics, University of Ghana, Legon, Kwabena Obeda, entrepreneur, SI businessman, and Dr. Mark Osensu, one of the managers, Electricity Company of Ghana, Accra, and a marketing manager for Toyota Ghana, Mr. Jerry Mensa. Sampan for when you know, Emabuna, Omoya, Omansanu, Juma, Emabuna, Peso Muye Bibi, Emabuma idea Bidia Bob Brano, ye knew Mushia, a seminar, ye entrepreneurship. I feel ye titles, no, nationalism, patriotism, integrity, and entrepreneurship. In a mudo. To Penejekum ever heard nationalism and patriotism. Kwabena Benda ko ever heard entrepreneurship. Mr. Jerry Mensa ever heard skills training. And a Dr. Mark Osu Ansa ever heard Dr. Mark Osu Ansa ever heard no topic me review so what do much then nyame amount betim and a loyalty insurance and no more try say at the papa you don't person mo fa won ka no so mo fa ka ne dia e be because Silverbird Cinema a condition enye nkonwa eteta so benji so ya hyehye se ro kwa brochi a ya hyehye nkonwa na fe se wakwa Accra International Conference Center no yes a condition ball speakers bibia obenya o breakfast kakra no watie na da kobo bra enu bi na etie de bo bra ya yenso ye kobei tabrante oye nkate sei oye abroni nkate onya kwan ba bia oba behia enkrofo a womuso either ideas say de bi obetima na de na atra oda ana oda kura na upebia obenya bi
professor obenya ska obenya funding e dey room how betima keep ska how betima grow business no sa nyoma na ye kire e wo odi ahenkan business or entrepreneurship seminar no 19th and e ba so me the wasi why Asamo eti Asamo beba is a friend Asamo anti friend Asam gift Asamwani gift no makabom e say wade say o maware na entu hwa e so ba ne be ma committee bom ye bibia e kire odo e kire nkabom e kire mpuntuo ti o ma committee bom sia me be hira mo mo o hu hira nso a de manfo be ka be mo nwe ho